Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah esro rahatlako. Allah esro bereketu vel uprotumende em inshallah to vel upravmente. Hamdi Allah ese subhanahu wa ta'ala bašo svako lesero blagodati. Salavatem selame mare magle pejkamberese, mare magle habibese, amare magle resulese Muhammedese sallallahu alaihi ve sellem. Elhamdulillah taro Allahi ke avdve koeko panšto delo tarakva serijali. Produžinaje te družinamen Ebu Bakare radallahu an. Ko prethodna štaro delja spomninjamo Ebu Bekar sari neus o Muhammed alaihi salam. Sar ponašenjape. Ko bor paše i neđuko Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Авдвека дружинамен копан што делот Ебу Бекар тедика саве особине и нелаква мануш машкаро социјално живот, мислинипе машкаро мануша. Делот улемава керена дека Ебу Бекар тано мануш кова халило аква ислами. И живинела баш у ислами. Ема кородињанда у ислами шете дикинеле у пролесте. Карактери, понашај, чувства. Адвајно Ебу Бекар, радијаллаху ан. Џивдо ислами кова пирелене у припхув. Ме одберингам некобор сегментија тролесро социјално живот. Сепак намагава товел будбаре дерсија, меѓутим кобор год те магавте скатонав. Есавко мануштално, со заслужинелате ширинадова, заслужинелате халјовалес, адвајтано искрен мамарода нијети, те дружинамен каква серијали е калештаре хасабенцар, е калештаре халифенцар. Егдиве Ебу Бекар, радијаллаху ан, решинела де кувел машкаро јаудие. Поточно кувела ко мидрас. Сојтано мидрас. Мидрајстано објекти кои те со кидена по јаудие, ема те и силен состанок, подучавајне, дали помари религија, слично. Егдиве Ебу Бекар, радијаллаху ан, решинел де кувел машкаро јаудие, кола живи не на неки Медина. Значи, олај нелен договор, и дали со слободно шате живине, нели ко предходно серијали спомнињама дава, олај нелем рахати нелем. Значи, никој на сметинела нелем, значи слободно шате вакене помаро јаудизам или помаро христијанство те проповединен. Када хулиња Ебу Бекар, машкарекја скупина, таро јаудие, аленгоро поглаваторитано рабини, се рамене со вакереја хоџа, машкаро ленде викинала пе рабин. И не ек познато поглаватори, Палуанаф Финхас. Када дикале, Ебу Бекар џала директно лест. На дикала калја верен, него џала директно лест. И вакерела ле се, абе Финхас, со се туна прифати някаква ислами, со спречинела това кери. Со се туна прифатине Аллахе, сардевел. Те прифатине дека амаро пейкамберите на Мухаммед, од бериметари страна Аллахе сири. Па давајм тергола да котумаре лила, сар ко те врати, а јар ко инџили. О Финхас, шунела Ебу Бекаре, ама наđela се пало кефи. Па кава керел, амен, това муслиманија, со се вакери. Па амена немен потребата ро тумаро, девел. Пази. Оф, и силе потреба амен дар вакери. Амен тумаре девлен на молинаја. Него тумаро девел, амен молинела. Амен инјам барвале. Пазинен кола лафи кола таро акава неузу биле кафири.
Пазине со вакела Ебу Бекарес. Олай барвале. А Аллахи тано чороро. Кеда шунгя кала лафия, о Ебу Бекар кобор гот кергя сабари, уштингем куял. О Финхас, каджалем кажалиналпе ко Ресули алейхиссалам. Джало олесен вакерила дикели вакири со кергя матиро амал, о Ебу Бекар покажинела со куял. O Ресули алейхиссалам пенџарела Ебу Бекаре. Сигурно и не се бари причина што малоџи кој савко нешто. Со се Ебу Бекар навазела колај вас. Викинело Ресули алейхиссалам Ебу Бекаре и примај оптужба те дел џувапи. Ебу Бекар радијаллаху анка вакерел: Ја Расулуллах, ото Аллах есиро посланико. А кавајтано Аллах есиро непријатели, кова понижинела амаре девле, понижинела Аллахе, ем вакергја дека амаро девелитано чороро, а олајтане барвале. Кеда шунгја, о Финхас акала лафија ушела вакерла: о Мухамед ховавела тиро амал. Тиро амал ховавела, месав ко нешто на вакерјум. За те расчистинел пеќа ситуација, о Аллахи, субхана ва таала. Тарефта небесја, мукела куранско аети која ракила ки сурето Али Имран, ка со вакерела: о Аллахи шунгја дала лафија коло мануша со вакерге. Однесинал пе баш о Финхас. Кола вакерге о Аллахи тан ночороро. А менинјам вакери барвале. Аллахи рачисинела кава проблеми. Ем докажинела Финхасесе, кале рабинесе дека ховавелем чивела ховај бу Ебу Бекар дека офна вакергја дава. Освен со Аллахи субхана ва таала рачистинела ке ситуација машкаро пејгамбери алейхиссалам о Финхас, уштела истовремено ем Ебу Бекаресе те вакера вшете коне со начин те деле гајретите, деле сабар, па продолжинела ки сурето Али Имран, поташно кошелов товариште шофто аети, кеда вакирела и тумен сигурно ковен искушиме тумаре барвали паја, ем ковен вакир искушиме вакир тумаре животоја, ем кашунен разна навредиба, увредиба таро мануша, таро многобожција, ем таро ехлил китабе, таро мануша кола слединена кава дини. Слединена на одини таро ислам, слединена помаро дини, кола со менејемо те врати ему инџили. Дикенали Ебу Бекар савоине на дозволење некој те вакерел била чолафи дека Аллахи тано чороро. Пазин, со се тано чороро Аллахи, со се родела те жртвујнено мануша помаро иметкот, помаро барвали, пе макала корисене кеда пекамера ли со вакерела о Аллахи нарединела анен тумаро барвали пе која нафе Аллах есиро те жртвујнен те ден, пе јахудија корисенгја ко Аллахи. Дике, тумаро девели чороро да ле се родила тумаро барвали па. О Ебу Бекар, на дозволење Аллахи те вакерел пе лошно таро Аллахи субхана ва таала. Адвајне Ебу Бекар. Мануште делту не са ви тајна, не са осари, дужнојњан те ракеле. Или па, ако приметињан упронеса во прал дека и силе нешто со само лесро калби џанела дужнојњан, сарто адва масо гаравела, тудајњан дужно двате гаравеле. Која е кекшужи тема? Омери радијаллаху ани силе чај. Лакронавтано Хафса. И Хафса ачола удовица кеда лакоро Ром палана во Хунейс преселинела
ек битка со шехидија, иначе ек таро сахабјата, но кога преселинела ми Хафса чола удовица. Омери раделаху ан за да те куртаринел пиречија нели таро тено велудовица, джела Османи раделаху ан нудинела лај Османе се телела ромњак. Дикен саве манушај некала. Абдиетано паруак не изводливота, но или ладжакете вакера. Малте нудинел печија, малес или нешто слично, меѓутоа Омери кергјалелова. Джела Османи и вакерла Осман ми чај Хафса чили удовица вакерила корором накля, значи периодите ролакоро идет исто накля, телела вакете женето вакерила. Османи ка вакерел Омер, ка размислав па ка вакерав туке. Вакерел Омери, а джаргюмле вакери неко бурдивеса. Еда диклапе повторне Османија пучелали Османи ка вакерел на вакери, Омер вакери. На неманге вакери жени бас. Одбинела Омере. Дикела Омери раделаху ан Ебу Бекаре. Каджалко Ебу Бекар. Ка вакерел Ебу Бекар ми чај Хафса вакери чили вакери удовица. Накляла коро идет па те женетулај, те прандинетулај. Ебу Бекар шунела кала лафија, ама џувапи одговор на динѓале. Кала керело мери одобор кај неманге парова кериле срочутива со попаро неманге дава него Османи со одбингјам. Па известно време Хафса мангарелала о пейгамбери салаллаху алейхи ве селем. Оја, о пейгамбери алеле Омере се речија Хафса. Када диклепе пало известно време Омерите и када диклепе Ебу Бекар, ушела Ебу Бекар те на некој начин те извинини бе, или те оправдини бе, да вакереле се и нетке бахаро вакери, со на дингјум ту џувапе вашкери баши Хафса вакери, оја вакери по паро и нема ја дава, него вакери Османи со дингјам. Оја вакери пакјава тома, ме вакери на дингјум ту џувапе вакери се вепи, со се џангум дека о пейгамбери вакери спомнингјала манге неко бурпути вакери Хафса. А на џангум вакери дали ка мангарел, ама на мангум вакери да ја лесири тајна, то откринавал. На мангум вакери лесири тајна вакери те откринавал. Али ака накада веќе лелјала вакери, еки вакери ака на вакерават. А иначе те на лелине ло пейгамбери вакери ме билавене вакери ти речаја Хафса. Субханаллах. Савија собината романуш само со предметиња дека нешто е сил про пейгамбер алейхиссалам на вакергјале. Ама осетиња пейгамбер алейхиссалам. Ема дава осет чувство лесине тајна. Ла хауле вала куввете илла биллахил азим. Интересно случка да се нелапе Ебу Бекар или хаја ка вакера. Јек дивете реџум. О пейгамбер алейхиссалам ми кола ки худбате кело џумакери худба нели продавајне. Кога два моменти авела ек баро каравани таро Шам. Авена гиленца со веселе. Авела баре трговачко робае. О сахабија кола со ине ки џамија када дикле дека авела огромно каравани му клепе пейгамбере салаллаху алейхи ве селем ки худба. Му клеле е моло да зивинге пеко каравани. Забележнала пеки предаја дека Ресулеја алейхиссалам не само дешудуј сахаби. Машкарола дешудуј сахабија. Јек и не Ебу Бекар раделаху ан и јек и не Омери раделаху ан. Мануша коте најнеленги битно со вела трговачко каравани, хајбе, пибе, вика, веселе. И неленге битно, те нам му кене пейгамбере салаллаху алейхи ве селем,
кор-кори. Мангле те завршенем помаро ибадет, помаро байрами, трекја џум. Себе пекале седа, авела куранско ајети ки сурет ал-џума, када вакери Аллахи субханаху ва таала, када оладик хе вакери трговачко каравани, веселе, роба вакери, сиѓарге, а тут вакери муклету вакери кор-кори. Ali ne deš od imanušavlja. Маш Каролинди не Ебу Бекр та умер. О Ебу Бекр никад не одвинга педа. Таро пекамбер алиса. Миреш се живото Ебу Бекр спомню неко претходно дерси. Ступка пало ступка. Педа пали пета. Ебу Бекр ковелине Ресулија салаллаху алейхи ве селем. Поставинела пепучива дали о Ебу Бекр и не охоло не сопути. Дали не чаламџија не сопути. Паќанма, кобор готе вртинен и литература, наштите ракен дека Ебу Бекр и нели особината охолос. Па дури да забележнала пеко преда дека јек време о Арабија, а два чалами ленгоро, два ленгоро гордос, ваздиме шереа, два ленгоро престиж, покажи не најнеле далеа со влечинена и не помарешеја, влечинена неле повјае. Мкенане фактички тело, те висинен фактички, побаро број, само те влечинен петели пув. Неле мен кој некогор мислама дека ко прво или ко дуито дело, спомнејум дека о пекамбер али сам нарединела негите скатонен помаре ногавиците скатонен. Меѓутим, и си слично хадиси, таро Абдулла бин Умар, када вакерела таро чавео мересве, када пренесенила дека пекамбери кек привика вакерја и дале манушенге кола се не опружимео ленсар, када вакерја ленге, кој ка му кел пирешеа те влечинем пе вакерители пуф, Валлахи тано срдо, холјаме упроленгем на нете ли кенен ко суннодиве. Значи претинела не го пекамбер алисалам. Значи те влечинете шеа на не шукан, сар ногавице, сар шеа, галеби, со готе влечинене повија на не. О Аллахи субханаху на нете ти келту пошола, алва кернем таро охолус кернем. Меѓутим акава лафи, а лоджико кан, таро Ебу Бекр. Побратинила пе пекамбере сар вакери, ја Расулулла, зар ме да вакери, зар мансар да вакери Аллахи, на нете ди келма. Ка вакерил, на вакери Ебу Бекр. Туа два вакери на кереале вакери таро охолост. Со се, пошто неле мен спомнењам ко прво дерси, ко прво дело меца нека и недоба, дека о Ебу Бекр тано буд славо. Лес решеа комај стално влечинена и не повијае. Значи ја забележи ме колила, комај стално влечинена и не повијае. Буд водинела и не да пажня водинела, ваздела и нема ој не буд слабо, па јера со најнеле да куке да шете вакерал. Но вакерала ли со Ресулја алейхиссалам на Ебу Бекр. Туа два на кереле таро охолос. Ема кана смиринела по калби Ебу Бекр есер. Мате шунел нешто, одма дела не пропести. Не сав кој на Ебу Бекр. Или, например, кобор водинела и не пажня о Ебу Бекр со халајне. Апсолутно на мангела те шунелине, те халине со најне халали или на неко дозволено начин андо. Мангава не со подите скатона, меѓутим, на овелата. Јегдиве, на јегдиве него Ебу Бекр и нели увек јех слуга пеја. Терно, рахло младичи, ко увек кандела и нели. Са со требела и нели се, значи Ебу Бекр ка вакериле на олесе, и овка ракели на хајбасе, пијбасе, значи, хајте вакрав сар измекјари или сар слуга, сар пријатели, сар мангена вакер. Меѓутим, чаво, кова служинела и Ебу Бекре. Јегдиве вакерила ле се, ања менге хајбасе и увек ка вакерила ка ракло, кеда навајне хајбнасе вакери ка пучелма котари манги. Кастари тано кава хајбе.
Ема ако пенџарела мануше, и ако таноко дозволиме начин за работиме киндој андој, тега не вакери ка халинеле. Ема кава, секогаш повтори нелајнеле Ебу Бекр. Значи, не само јегдиве дујдиве, него увек када халајне нешто или пак када пиела са сопренесена не се муфесерија, значи обавезно ка пучелино потекло котаритано, сојтано, ем кастартано, ко само начитано преработиме андо. А това не Ебу Бекр. Ма јегдиве, а кава ракло ангелинге хамнясе, а ов би сергјате пучел. Ем хаљапес Ебу Бекр. И откако завршинга, а оракло ќутинга песнава кирја ништо, и откако завршинга Ебу Бекр е хајбаја, пушляле. Котарфке кава хајбе, кастарлењане, и вакири на пушлјанно, ама кава керавски. Лелјумне вакири таро филян и филян мануш. Каосар недозволен. Со мислинено. Со кергја Ебу Бекр, чијапе васта, им садва со хаља, чадля. Наманга ништо те хал, со на неко дозволиме начин. Алва Ебу Бекр. Со се танакава? О коментаторите раква хадиси вакрена дека на неатени со кибари или на жена со негова тетано о аспектите ро богобојазност. Дерена и сек интересно хадиси када вакерело Ресуле алейхи селам ваздеа те васта упри вакереа Аллах. Девла мире. Ама вакери то хајбетано харам. Тешеа туке вакери харам. Парвардо ињан вакери хараме. Пилјардо ињан да вакери хараме. Басар мангеа ти доватоло шунди. Субханаллах, бут јако лави. Имта ракава, Ебу Бекр опасно гаравела и непе, тоест ракела и непе. Со гот унесинал песте. Хајбе или пибе, ка пучелине котаритано сојтано, ако на джангля, ка чаделине. Аллах те смилуј нилпе, ове се. Десинела пенесо путите олто недоразбирање или ханамај. Хајте вакрав недоразбирање, не халјој бе, хари тука вики не хариој ка вики на. Нормално е со пенаме, лулуди бизо каре, бизо боцке на постојнела. Значи мор увек нешто тоа. Ама јегдиве, Ебу Бекр, поединела тежал печијате ке Ајша. Надека расправин гепе, о Ресуле алейхиссалам те Ајша, него и Ајша воздига хари по гласо, повише упредеро пејкамбери. Ебу Бекр хољаме джала на корипичај, сакат мангелате кувела, ема керла царна ладжајте вазето гласу про Мухамед, упро пејкамбери алейхиссалам. Кеда дикла, о Ресуле алейхиссалам, и клелоан голесте, сакат бранинела перомња. Кеда дикла, о Ресуле алейхиссалам, холјанга печијаке и миринга пон, тоест напуштинга вакер. О Ресуле алейхиссалам ка вакерел пе Ајшаке перомњаке дике. Дике ли саме вакери бранингум ту вакери траква мануш. На крајек диве дуј. О Ресуле алейхиссалам те Ајша смирингепе. Кано Ебу Бекр авела повторно ке Ајша, кеда дикена дека осолдуј бешана песе, кренуа се лафи тихо, мирингепе. Пака вакерел Ебу Бекр. Ка приминен мали ко тумаро друштво, ки тумари мирба со керген, са со приминген мада вакери кеда јене вакери хољаме, вакереле се Ресуле алейхиссалам, ко Ебу Бекр,
Хова ке Андре. Дикен адвај мануш те џане кеда требела те мукет олафи. Мануш кеда те џане кеда требела им те циредат олафи. О карактери, но буд битно мануш есо. Сар понашението ки ситуација, ко време, адвај на Абу Бекр. Адвај на Абу Бекр. Десенела пенесо пути мануш се те грешинал. Или и холи ка бара керела ки побари холи, или па ка покајнету башадава им ка роде искуп, амен ба кераја халали, извини ба. Меѓутим, кобор поможинела тоа дава халали те роде некасар. Или кобор поможинела ту те извининето нека се. Дали тиро калби смирине лапе? Дали тиро калбите но рахати? Денена авдиве нека се пути модерну лодва керманге халали, амо калби на не рахати. Палем, повторно спомни неале, антинеале ко друштво. Кеда кере нека се халали, значини дека таро калби опростињана се. Ама дали адва мануш кеда нека се грешинала, дали адва мануш осетинала не со парипа? Абу Бекр. Абу Бекр се десенга песав ке слушка коте на не рахати. У Ресулијек диве делинела ек парцела која со освоенгела, делинела лако дојделија. Иек дело делала пире слугасе, а иек дело делала Абу Бекресе. Ека на слугата ро Ресуле алейхиссалам те Абу Бекр, дикена помаре дуј парцелете вакерав, меѓутоа мастаргепе ко не доразбирајне баш хајте вакерав баш иек текно дело коте и не саве каштата ро урме. Иек вакерга аквајтано миро, а одуто вакерга на аква преперела ке мири парцела. Емко самото аква кериба лафи, значи на кераја лафи расправија, ко самото кериба лафи Абу Бекр таро лесеро муи кола не саве лафија, коте дукхаге е каде слуга. Меѓутоа му слуга, но обрнија внимание. Амо калби Абу Бекр сиро када на нерахати, па джалако акава слуга им замолиниле натеро дел халали, ни па те извинини пе, него вакери ме тут уврегињум тут, лафенцар коласо на доликуња на мајки. Исто не лафенцар вакери врегин ту мандакана. Услуга е Ресуле срали смо ка вакерал, Абу Бекр, са шајме тут те вреги нафту, на вакери. Ако на кергјан вакери, ка джавка жалинама ко Ресуле алейхиссалам. Врегињум ту исто не лафеа, мангава двата вакери миро искуп. Да хауле валлах куввете илла билlah. Услуга ка вакерал, не вакери, нашти вакерал ваме те кераб. Па ме вакери ка джав ко Ресулем ка жалинама кана. Абу Бекр уврегињавале, а ка джавка жалини пе ко Ресуле алейхиссалам. Калби лесено не рахати. Упутинела пе Абу Бекр на коро Ресуле алейхиссалам, маквара слуга вакери пратинавале со рокорако мера бара олеа джава вакери. Друмалдан дикхама е група вакери. Таро мануша кола вакери кана прифатинге вакери ислами. Им пученама со десенја пе вакери. Со сигарена, со гелена, со джана вакери ко Ресуле алейхиссалам. Мако слуга ка вакери ленки. Вакерија мангела Абу Бекр клафе вакери, па мангела исто не лафеа вакери ме вакери те уврегинавли. Дали се джал те жалини пе ко Ресуле. Те жалини пе, па со се вакери на вакери ле се кала лафе. Исто не лафен са вакери ле се туда вакери, ем некола два искуп. О слуга ка вакерал. Джанена ли ту мен касар кира на лафи? Джанена ли ту мен којта на вакери ква мануш? Аквајтано Абу Бекр Садик. Аквајтано
одуѓе не со неки пештера, валлахи со гараѓален. А кавај вакери, о амал, пейгамбер сера алейхи селам. Ако ме оле вакери, уврегинава вакери. Вакери, о пейгамбери ко се тинелпе вакери повредиме. Ако се тинја по пейгамбери повредиме вакери, ко се тини пе му Аллахи да вакери повредиме. Джала, Ебу Бекареја джана ко Ресули алейхи селам, емо Ебу Бекар вакерела со десинја. И екана те шунил е слуга сири да верзија, со ту пене, крела ја Расулулlah, вакерја магене се лафе вакери. Ама вакери родила кана мена те вакеравле се лафе. Саша вакери ме ваките вакера вакери се лафе вакери оле се вакери. На вакеравале. Ка вакерело пейгамбер алейхиссалам шукар кереја вакери. Е магерда вакери требела вакери. На тиринеле се исто не била челафенца, него вакер Ебу Бекар. О Аллахи те опростини туки. Ему шела услугате вакерел Ебу Бекар. O Allahi neka oprostini toke. Со мислено на дали смирингјапе о калби по бузора лакава. О Хасан ал-Басри вакерала. Со мислено на дали смирингјапе о калби Ебу Бекар есеро торакала лафија. Акерина. Акери рингјапе пе кересте сигјариндој емровиндој ко глас. Сосете вакерел лафе коласо еке дук хагер. Или коласо на доли куинела и ке мануше се сако карактере. О лафете не саркошуми. Ме спомнува стално ко лафи. Ако на пазињалне, ша опасно нека сте поврединен, ша опасно некас те дукавен. Е дали совек игерен олафи палоданда пред те вакерелне англоданда. Иак муслимани джанела дека време тано ограничиме. Иак муслимани джанела дека омериба тано попаше него лесирогат у пролесте. Емек муслимани джанела дека валяни максимум таро времете користинел. Ако на користинја, тогаш о време ка користинел ле. Со вакерела кој хадиси Али радијаллаху ан, акава времета но сарсабија. Ем свако диве чинела нека сиро шеро. Ем аква најшукар джангдали Ебу Бекар радијаллаху ан машкросадала сахабија. Кек прилика во Ресули алейхи селам када кирингепе ја повише број таро сахаби машкарлени му Ебу Бекар, обратинела пе во Ресули алейхи селам сахабенге неко воре пуче прашајненца пучиба е. Кава керел којту мендар авдиве постиња мислела пе ко добро во мал пости, никој не одговори нела, освен Ебу Бекар вакерела ме, ја Расулуллах. Којту мендар авдиве парваргја чороре мануше, мискине, никој не одговори нела. Ебу Бекар ка вакерел ме, ја Расулуллах. Којту мендар авдиве испратиња дженаза, никој ништо не одговори нела. Ебу Бекар ка вакерел ме испратим ја Расулуллах. Којту мендар авдиве кергја зијарети не саве на свале мануше, никој ништо не одговори нела. Освен Ебу Бекар ка вакерел ме, ја Расулуллах. Ка вакери до Ресули алейхи селам, којту мендар ка кидела кала
sufat, aquela svoistvija ovka kullok jeste kod dženneti. A Ebu Bekr akava kergale em javno, em kergale da em tajno. Ја мислам дека во време на Келамендар сегатетаро керева лафи, меѓутим, кога крапа нек случај минчала, кога завршена досудно насихати. Бешела диве о Ресули алейхи салам, Ebu Bekr, ема велек мануш машкароленден почминела те врегинел Ebu Bekr таронесаве X причини. Покушим те родавти кав сој не бути, меѓутоа на не доволно информација. Само џенава дека кава мануш почминга лошно не лафенцар те врегинел Ebu Bekr. Ем додека врегинелале Ebu Bekr керела сабр, а о Ресуле алейхи салам похарија сало. Па ќе да калилопе Ebu Bekr се, па уштинга Ebu Bekr да тиринере се била че лафенцар, тега не уштингава керо Ресуле алейхи салам, им чина јале. Те на керал беше лафи. Када чудно не Ebu Bekr се сакава, па ко братини пекава келе, ја Расулулла, додека оф ман врегингјама, додека оф ман вакери грдингјама, това кери асанделјан. И када ме вакери веќе каздингјум, им када почињум вакери мете врегинавле, това кери уштингјанем чина јанма вакери, сосе вакери. Кава керело Ресули алейхи салам. Додека оф туд вакери ки неправда, чава не чачипа, неправдата на зулуми керала по проверникот. Додека оф туд вакери врегингјату меди кава вакери сархо мелеку и ринелале се свако лафи вакерела ему протут, еме вакера само манге вакери. Ама када ту вакери уштињан те врегинеле, дикум дека о шејтани вакери ало вакери машкараменте. Еме вакери чина ѓумтут, ему уштињум. Со семена мангава те бешаве шејтани. По, субханаллах, говориш жо, аква насихат. Таракава кана, шаре келпе словоно бутлафи. Им се вепи акава, о Ebu Bekr лелек трину особине у пропесте. Кова керела, ако некој нека се керела неправда, пазин, ако некој нека се керела неправда, која нафе Аллахе се, а ту на иринеале се адава, ки исто мерава кери, џанен дека о Аллахи ка поможинел тумен, ем ку цврстинел тумен, кадел тумен такати. Со год ка требел тујке, о Аллахи делату помош, арка делату. Сикилотар адава ква насихати, тове вакери дарежливо, особено тире фамилјаке, тире родбинаке, џанен дека давајтано друмо, те до ближинето попаше джеко Аллах, джеко ти растворители. Им се килопан да јек, ако некој мангела просинела се вепи, те барвалјол, те живинел џанен, дека давајтано начин сарте чоролјове. Субханаллах. Аллах те смилунил пе Ebu Bekr. Аллах те смилунил пе садаре искрена верниконге, кола и некоја дава време. Колата не авдиве, ем кола кавен паламен. Мојнава Аллах субханаху ва таала се најшо жена венцар. Те делту ме свако шукари пасар ке дојнаем ко ахирет. Мојнава Аллах ето уламенцар задовол. Мојнава Аллах акала насихатија те ковен комаро калбим, комаро табијати. Сави лестар сакал бестар. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.